tlang au channel lo thlir thin tu zong te in zawain chibai le vek ule voin October ni sari khan Rhea Chakraborty in bail adilna chu Bombay High Court chuan pomin a Chhuah zalen ta ani rual hian sushan ina hnathok dipesh sawan bail dilna po pomsak ve ngalani a heti la hian u nau pa Showik Chakraborty in bail adilna ero avoi thumnan court chuan a hnol sak le thungani ani unaw hi sushantana ruihlo le sak chungchanga anin nam hnoina awangin NCB te chuan September thatir lam khan an lo man to a Bombay High Court lamin kumsom ni pariat mi Rhea Bail Dilna apom sakrual hian NCB lamin ruihlawa sumdong chintenena in kai hnoi anga an pu na bo pumlovin he pu na laka hian Rhea chu afihlim tel ngal bokani Justice Sarang Kotwal chuan Amantu Investigation Agency lamin Rhea nena chang emo sushan ina changin ruihlau alei sak chin ngei ti finfia na nei lo thute chuti chungchung po a bail dilna nol sak sham da na omlo thule amata na hlok na uma alei sak na finfia na omlo awang te chuan adil na hi anpom sakta ti asoi Justice Sarang Kotwal vek chuan celebrities le role model te chu kumlam no pangjok ten an enton velo nan na takashem ni se ti chu court just te ngai dan ani velo thu soin dan ma chuan tu po in ang khat vek kan ni thu te engmi po ni se an chung thu chu dan ang taka fair le dik taka rel chin ani thu te Rhea nungchang le investigation agency atho pui dan te chu cha anti thu atar lang tel bokani heti ani chuan zan in chu baikula jail lama Rhea hi aria mel to lo hle a Rhea hi ni som chung police station nai bera in report turati ni in a passport te po shen sak alani anga rampo na po court phalna tel lo chuan alakal theilawa Mumbai Chhuah san tur po in investigating officer ashil shia zelangai bokani a ukil Satish Mene Shinde po in Bombay High Court zaom takin Rhea Bail Dilna apom sakawang hian kavalom te lul em thudik chuan hne na achang tangeye ti in apaw hle hei mai ba ka hian tun hnai khan sushana account chu audit ni in kumnga chungin veibel chesom sari vel zet chu sushana account na poisa lut le chhuak om ti an mu chhuaka Rhea account na po noi somnga panga borvel transfer om ti an che chhuak tel bokani heng sum transfer chhuah te hi bazar nante zin nante le spa ti nante amang hlom ni in media te chuan tar langa nima sela sushana pa KK Singan a FIR azia tel afapa account na changa veibel chesom panga abo thu la atar la nen ero acheng ain thlaude uviau thung si ani court lam soita ka chuan nimin October ni rukhan Sushana Farnu Mitu Singh le Priyanka Singh te chuan Rhea in dan phallo anga Priyanka in Sushantan rala changin damdoi hlom tak tak acho tia Mumbai police nena FIR thelu chungchang chu bo zuin nolani theinan Bombay High Court lama ankal hemi chungchang hi October ni som pathum lama ngai tua turani heti lai hian thungai de uro bok Sushan Singh Rajput chu aboral mazan juni som pathum zana Rhea nena mudun tu midangan omle to tun chuma mutu ero politician nilovin Rhea chen oma cheng mi pakhat aming le andina puanzar sakdu lo ani thunga Republic TV senior correspondent Yasha Kotak chuan ani hi komin ani chuan tu emo in June ni som pathum zanda rukle chanve in Karvel Khan Sushanan Rhea achen na hmuna athla lai a hmuti ashil thu asoi ani vekhian chu thu chu CBI te hna po sha tir to ani thu asoya he thu min shil tu chuan June thla la CBI enroll ma dai Rhea po ala ming chiat ma dai to khan athil hmu te hi min shil dei to ehe aboralamo Juni som pathum zantir lama Rhea athla lai po ka hmu reng khamole ti ina soya khanglai kha chuan thuleng wa kha ala om vak lawa tunang te chu ni se khanglai khan he thu hi adar dai to ang ma se ke ro chuan eng ma ka hmu ve lo thung chuan o ni e ke hi Rhea ite chen om nge ka ni e ti ina soi Juni som palizing lamdar ni le dar thum inkara Sushanan Rhea athla lai mutu an lo om to a Juni som pathum zana Sushan ina Rhea om thule anin hau boy awanga Rhea in a Chhuah san thu soi an om to boka Juni som pathum zan tir lama Rhea athla lai mutu an om le ta ani a amak ang reng nei noi hle ani
heng thu soi tu te thu soi hi adik vekani chuan June ni som pathuma Rhea le Sushan te kha anin mu anga zantir lama Rhea chu an in lama athla ho zetanga ti chuan azan veka chuan chuak dun le in Sushan ina anom dunanga anin hawanga Rhea chuak ta chu Sushan chuan umzuin anin lama jing lamdar ni le dar thum in karvela avathla ta ti na ani mel ta hle mai nima sela a ina na thok niraj ve thung ero kha chuan June som pathum khan Sushan chu teresa akal thule alo ho chuan cho po eilawa amut ngal dei thu alo soi dei to si ani kha engpo ni se CBI lambeng po athleng ve zelin rin oma anni lamin ngun thluk taka nu chuina anla kalpui mek thu an soya thu dik tak ani le ni lo po kan la che thuai tura ngayang CBI soita ka chuan ni e CBI te po in Mumbai chhuah sana Delhi lama anom ren ron nu in voin October ni sari khan atho ni nana Sushana Boral dana thudik tak khai chuak turin Mumbai laman thleng vele ta he nu chui na thok tur hian officer paruk zet thok chuakin SP Nupur Prasatana haule don bokani BKC a CBI headquarter baka DRDO guest house Santa Cruz lama ani ho hi na thokin anin beng belle don ani he nu chui tho ni na hian hun masalama anlo soi to angin twal thana ani theinalai zong te nen akil kela an endik kwa le vek tur thu te atho khatna lama statement anlo record to te po an en le tur thu le statement in mil lo le in kal lai te omem ti te chu an thli thlai tur thu te a inan na thok a chen pui Dipesh Sawan Siddharth Pithani le midang te statement po lak chat le an tum thu te tin June ni som pathum zana Sushan le Rhea mutu nia inchal te ho po kha thu zo fe an tum ni in media rin tlak tak tak te chuan an tar lang heti lai hian Sushana chung ko okil Vikas Singh chuan CBI te hnena forensic panel thardin turin ngen na le kha aziak tange nge he lekha azia chan hi AIMS forensic doctor Sudhir Gupta an Sushan kha mani inti hlum nge ani e ti a asoinia thuleng wak wang khani in a lekha a chuan thuthar put chungchang kha adikani chuan evidence claim thamte achangin bias takin thutluk na ansia mai ti na ni a he thu awanga mipui tam tak zo na chu nu chui na thok tu agency lamte hian dikle chatakin in na in thok lo ti na ni mai lo mo ti hi ani Dr. Sudhir Gupta hian achan vo le amo phurna te a hlen lo hle in a profile lo hle ani government service dan le dunba ka MCI guidelines akal tlat bokani mipuin institution changtlung le mingcha mai AIMS kan ngai dan hi ati ho zo palang ti alau om ti in aziak tel nge ani hei mai ba ka hian okil Vikas Singh chuan AIMS se chu he khe san ngai dan le an mu dan ni lovin Mumbai police lamin postmortem result an peka thil dik lo le fel lo lai en dik tur mai an ni ti soin CBI te chu forensic team thar BI din turin angena fair taka en dik na kalpui ni theinan hospital sang atanga doctor thiam chungchuang te chu thlang chuak le turin angen tel bokani ole khati zong kha tun chumatana Sushan Singh Rajput Boral na be boma thuthar kan ban phak chin kanon ti chwale the chin chu nile ri mai se he thu kan buat sai nulama thuthar omang ang te chu video le peka milo thlir sak le sham don nia chumi ma chuan in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule